啊，電子個你咪啱上到嘛咪唔人，唔人嘢下劇唔人嘢要去搏啱上，呀要得時得nhau啱上，吹個上啱上嘢啱上呢啲事幾好講啦。佢呀唔人嘢咧，佢要能啱上嘅咩話？你係電子做社見啦，前冇講係做啦冇妹搞。冇妹搞喂，冇妹搞，成功做了，冇人搬來了。搬人嚟家只電子古電子嘛。冇妹搞，識嚟你嚟攞唔啲人好，冇妹搞，豬搞，冇妹搞。我冇夾實搬嘅家識。cái tạm bà lại phiền ngay tôi mua cả sợ là phát chạy bún lại chuyên nghiệp phê phiền nữa chuyên nghiệp phê hán có gì luôn chạy cổ phiền này cái bị cả tạm bà lại yếu có gì cái mèo cái phát chạy chuyên trong nhà họ cái mà cái sắm tiền phiền mấy mà từ trời tôi mà tàu cái trời mà tàu lạnh mà cái trời mà tàu lạnh trời phát chạy hắn cho ăn à dùng chung vì用送膠呢本嚟去專人去用唔知呢，cái兩隻戰爭係有冇妹叫嘅，豬叫冇妹叫呢啲啊，雖然你拎又咁錢嘅，cái ngày最開始時我搬cái tạm bà lại thì ngày都mau nhiệt mà giảm mau phát chạy như hắn chạy thì搬嚟專人去咧，你係壓變ngày過壓冇乜嘢。bà kia都nhiều thằng ấy成日nhớ xa日教呢到去到盡我搬家冇妹叫説啊，知唔知你啊？冇100、200咩冇搬下啊？搬幾錢乜工嚟做？幾件下咧，幾桶袋100-200咧，幾到隔二隻嘛？幾日只係講價條啊！從一退翻嚟用起來，嗌賣到啱最都賣到bắt到爛。cái hắn chỉ ship theo bên kia nhà cái hàng ngàn mà cái ở ví dụ của bạn anh như xả thay cái này giả chơi anh như chơi để ship theo bên cái một mươi kiểu cái tạm bảo lại á giờ như cái bạn như món coi là cái ship theo như phá bên kia bên hệ gì à phá bên tạm bảo bên hệ cái ship theo thay bạn này cái món bạn như là cái còn chia cái ship anh như thầu mà như mỏ la bên kia ship theo à bên cái tạm bảo ship theo à nhẹ ngà mà cái thời ban này ngày tôi mà tôi trời tôi mà tôi bắt là nhớ sao hắn bún kia lưới hắn chèo lưới bún kia hắn bún kia lưới hắn chèo lưới bún kia như ăn tiền chi à bún nhân shit một bún rồi đó một mươi kiểu shit à cái tụng tin nhân hậu ấy như hắn cái kỳ toán sang nhân bún này kỳ lưới bún kia mà đâu vậy gì cái là cái tao mày phải tàu hi tàu cho nên mẹ ngã xiang tàu hi tàu cho nên bắt ngày đấy chứ mày thấy ngày lộ gì vậy lộ nhân cái một bún kia lưới như thế nào cái mày所以佢被按嬲嗌成日講嗌咧，講嗌家，講嗌呢啊，講嗌家咧，啊，cái識幾破費嗌嘢了，講聲嗌，因為嗌講到嘅咪嘅重點啊嘢了啊，講出嘅重點，前當然唔相信而家啊，從佢炒本嘢嘅叻嘅，有晒咗群嘅叻，炒本嘢嘅叻咧，佢講係煩，有晒咗太哦。佢講前當然大田冚佢冇停嗌緊，佢講緊，佢開頭咧會幾樣講，佢講前當然大田本佢講緊香港啊，前當然大田佢講同埋現意咧，叫冚佢冇停嗌話，佢講話前當然大田冚家淡白啦，佢講大田本佢話冇停阿苗下兩話叫嗌哦香港拔礦間，佢講緊。佢講嗌叫前當然靠田叫咩聽見啦，淡白啦，叫今日下兩家拔礦雪咗，然佢講嗬，冇聽見講嗬，其實當然大田嘅，mà cái một hải đó kia lấp cái nhìn xong cái lấp rồi tiểu sang kia như thế nào, cái nhìn tiểu sang kia, mà kia họ kiểu hả kiểu như giống như chặt năm chỉ nhìn như sĩ năm chỉ nhìn tài sản phú ở đây như thế nào. 意思就咪以為夾翻碰見相差，就幾多半個月裏半20條間，幾半20條幾出愛能女話，叫幾時半係40條佢講啊，阿妹嘅目的嘅cái人潮，事實係基本幾40條幾時要目的，嗌冇目的但係幾要目的，朋友家女係幾時嘅力嘅另外一條，啊嘅目的識嘅力嘅另外度話，朋友家。cái 40條基本幾個力嘅另外度啊，就嘅目的了啊，係冇幾要拿嘅力嘅另本有啥看啊？
苗下兩基本記家全部記家廖振香啊，廖振香啊，就同人家西部地話因邊啦，幾年就拎出嚟，本有晒看，我基本記40條迄個就同另外喺度啊。佢兩公婆前強壯溫而家佢事都唔明錯嘅，同埋原因咧朋友，佢博有晒係你本幾女啊，話嗌曉話嗌滅費嘅名聲啊，我講有晒講有晒好叫叫啦，從呢13點咧淡白啦咧，你有晒女咧，你本劈責你出好過本幾啊。你前周冇咩勁，你看佢個愛上炒面，佢到去到就滅啱上，到去到盡不嗌，到去到盡拍沙嗌滅啱上，佢到咪西部定嗌冇本幾，喊你講出去，驚。意思嘅廢錯你啲啊，所以今日到去到盡咧少呢嘢啦，到去到盡講苗下亮人斑筆，苗下亮人調子啊，佢咩講咧少呢嗌佢都唔係好講啊，冇有啥朋友噶，佢冇樣講咧樣係咩少呢嗌啊咧，佢仲要咩好，要咪咩好講啊，啊，其實樣講係話苗下亮人調子，苗下亮人斑筆，苗下亮哦白係，其實樣講呢話。啊，其實係講人嘛嘅杯嘛，佢咩樣講就不曉講人嘅杯啦。啊，呢個就咁樣晒講，記得啦，樣晒你那本教識咧都冇本咧冇妹教識咧冇妹教識咯，你哋女咧佢喊你講嘢，呢個啱一下粒咧佢咁啱上緊。啊，佢同埋啲朋友間愛苗下兩度，未要愛你嘅老婆，因為不講你愛你嘅老婆愛幹係嘢，從啲老婆是冇白是係你嘅老婆，你佢搬家咁就你嘅老婆啊，佢說你一冇白是有老公啊，你有啥嘢成日講咧，朋友間你係搖讀喺度咧，看啲妹子就揾埋嘢啊。你有啥係搖讀喺度咧？你簽婚啲妹子自己相炒嘅啊！佢講你搬家靠田本啱咩意思講威咧，講嘅咩提升講咩細聲講提升效用啊！佢嘅咩講威啊？冇為家13點靠嘅咩噶？嘅妹子嘛嘅講你搬家大田本啱咩講你實同嗌都3啲講啊！我3咪跟到啊，未睇你講咩共情法佢講啊！佢講你大就啱咩講你啲愛心字咪要放學識冇吹坤電佢講啊，所以咧佢大就叫老婆嗰陣時咧，叫老婆是要老公啊，所以淡白啦，對最認靠你嘅老婆，我跟你講，至少係靠愛咧，係冇靠唔到，愛冇辦法先咁講嘅，每日朋友家過嚟咧，我看佢講法咧越嚟越過分啊！你啲啊，因為佢看愛本幾女啊，佢看愛安係本幾女咧佢都。偷人嗌啊，嗌下道氣嗌事實嗌本叫你是嗌咯，人家講咪有舊西嘢，你啲朋友家嗌攞舊西嘢，嗌看佢安貪心嘛啲啊，佢每用大田本嗌間，嗌佢夾嗌講啲講家，佢識博嗌博本叫女又咧，嗌咪裝飾見到呢本叫女，看佢樣班啲，買佢搬下咧，嗌上嚟罵佢啦，佢到盡講嗌人落佢識用嘛，其實家唔係前簡單啊，講出嚟去。所以咧，你看佢下咧，佢啲愛咧唔明本幾耐佢愛唔到愛唔明幾耐，佢愛唔到愛所以佢咧到去到盡咧，佢明啱上緊因為佢到去到盡明啱上緊咧照愛事意思愛淡白啦，得唔到你咧，愛都唔會本人得到你啊，你佢照愛去提白公平，去填滿堂，佢都咪榮樣照咧，意思愛淡白啦。愛唔到你咧，愛都唔會本人愛到你啊！愛跟你講啦，你看真用係嘅咪嘅意思看出緊，但白啦，何似冇工嚟做啦？你咪當時咧何時何腳熱退又出來又隔一退不在香港在頭裏，有咩知你交老婆人隔你用，跟人隔你用嚟幾年啦？嘅咪至前隔一。cái xe mồi chỉ cả nhá ngày kỳ ta cái xe mồi chỉ cả nhá ha cái con ngay con cái lép mình đi phải nhiều ca cái con ngay con cái lép kan cái langsung untung mà langsung ada ngay kan ada ngay kan cái cả ai còn còn ngay bị hết tòng mấy còn ở香港hết tòng ở phần tây香港ngay còn với ngay chút mười phiền gì này cái ada ngay cái xe gì học kỳ sang cái một ngày cho chơi nhiều biết hết tỏ cái trong một ngày cái ngày còn ở香港hết tỏ cái thay tỏ香港đó dù chúng mà dù còn kia mua cho xe leo cái còn họ còn ngắm 10 ngày mua cho xe leo ngắn bao nhiêu đồng bằng tuần nào
個嚟講，咁每次冇年份了，人本來看講，咁每次年份出嚟越好年份，佢本來看講，講你係何冇借本上隻女咪本啱每次買年份，講啱咪基本叫咯。我其實拎叫女本咁每次買年份就2條8嘅客度啊，可能記太多啊，我啲有啥叫女原來記500千，記500記300記1條，係我啲啊。我下記我條2條啦，很條前跌啊！你阿幫幫我數數，我基本嘅我條2條8很條前跌啊，熱啲跌兩次度啊，很多記啲叫冇人用啊。過年咧我過嚟街，過年我本嚟記2條8下，過嚟記後我做神事咧，我下記到5、6條，每年到5、6條，喐呢我就記10個條本記出用啊。可能我用記呢本記咧，記可能我記啱到呢本記偷人我啊。嗱咧，我都講羅書緊有啥講？上次炒本熱咧，佢講法緊，佢講要香港嘅姐大田本記，佢講緊炒本熱佢粒緊用講，叫要香港姐大田本記過嚟要現你姐或者哥朋友間婆講嘢啦，叫大田本記冚見冇聽嗌話。叫冚見冇聽嗌話，佢講叫當白啦，佢講急拔礦嘅佢講佢10月拔礦，咪初月15或者1號2號就佢先經拔礦，冇聽見啦當白啦，用白記都話叫急朋友白記話冇聽嗌話，講我前兩日話其實今日邊冇出有啥後醫堂咧，哇佢講我前兩日冇得，買啲講你摸下咧，要炸姐就想今日買嘅，事實咧我朋友前多大田買佢炒本嘢講呢幾位啦，經常都愛講出呢幾位啦，但白啦呢趟定啦，但白啦呢趟定啦，你炒本嘢講呢幾位經驗我就 engineer 我朋友咧前多大田本愛講愛想嘅咧調晒嘅愛賣嘅啊，同埋咧愛講明嘅賣嘅間，意思話嘅賣話嘅冇二嘅話冇妹嘅話。兩班講我冇二嘅冇妹嘅咧，咁冇二嘅冇妹嘅咧，因為我本嚟叫女出嚟啦，佢提議叫名草。佢名頭咧，第2咧，佢用完嘢女出嚟嘢女佢係賣嘢，第3咧，我朋友講係雙隻咧賣嘅或者講名賣嘅咧，佢做愛去物嘢嘅時候愛不嘢，愛得時得樣嘢上，咁現出用驚嘅話，咁叫做立頓褲了樣之後佢後日唔講下，叫乜嘢嘅時候立頓褲，得時得樣，所以我朋友前多咧咁雙隻咧賣嘅或者咁講名嘅啊。第2咧，經行嗌粒間，經行嗌粒定間，你都稍微啱粒了講明講記咧，家佢看到幾很忽嘢所以咧，現在盲殺你咧，一旦白啦，你咧都盲殺，了唔係 show 嘅嘢，唔係本人講，做生啦生食唔係本人講，你了從根本日咧，佢要突出有熱責任啦，冇俾啲人認識講就是佢前行西咧，前行西間。佢家本日講咩講突出有熱間，佢講花姐嗰本叫女，所以啲人而家都冇隔叫女幫啊。幾時熱山嘅人冇女幫但係佢炒本日講法咧，肯講前妹叫前當然靠田本嘅冚結冇隔相湊咧，佢講你啱啱到轉啦，應該你幾位係嗌講係嗌講嘢又13點。前當然講愛罵嘅係冇誤解因為做埋咧你行罵嘅咧，家見到有不看人嘅相，家你見到有不看人嘅官咧，佢要不起嘅特步喺度，要講嘢快樣所以之前當然咧愛講威咧唔夠膽而家前當然咧，看落去咧，人家講出重咁冇做出重而家10隻一要叫隻看落家13點唔係講13點叫淡白啦咧，叫調嘅咩咧？前當然看到咧，愛罵嘅唔敢因為佢盲殺佢阿生而家晒隻蛤蟆佢咪講威爭藝咧，佢要難一冇看見你上嚟筆所以前多朋友間咧，佢唔敢爭藝先有原因而家前當然看嚟幾面咧，説一傾乾而有啥講。仲佢差不多廿唔係講出人有位基本嘢唔係講有冇人意啲意思講我前當然咧相信佢相信佢13點佢講出嚟話，攞人家前當然按數家佢按相信嘅事實，前當然前嬲嘅見啲咁意講啦，所以我車講呢樣基本面咧，根本日咧佢冇
cái đó香港台灣啊，就今下叫佢頭五檔嘢女或者頭五檔都對啦啦，即係英梅藝啊，見得到啊，英梅藝嘛嘅啊，見咩講下講有班講下意思意思嘅根本熱啊，未落難啊啦，啊嘅意思係英梅藝，事實是咩講英梅藝喎？英梅藝啊，但英梅藝幫我嘅優特你啲啊，我第雙就係傳到人家本叫你啲啊。本件女啊，cái đó xa xin nước lòng ai phạt xa kì và bóng bài cái đó tiên tri đó mà mày kêu chi này đó本件女間其實同ai phạt xa kì事實啲人都咩講phạt xa kì叫爛絲啊，講到妹啲朋友家叫爛絲啊，唔係做你係嘅熱識吧係咪不看啊？為咗男子熱識吧不看啊？trước mấy bùi giang có hẳn tỷ mà mới còn nhiều phân phối chính ngay một nhà朋友家nhiều một chỗ cung à nhất班人咩又冇了起買落倉礦啊，買嗰啲新加坡嘢啊嚇，嗰啲大啲東西啊，你靠未事啊，當咪以為有雪啊，日唔卡足啊，你看啲係咪日唔卡足啊？幾多咪為有雪啊？你上問上啊，嗰些人搬來啊啲啊，人家搬幾200、300，叫就嚟嘛，嗌塞嗌得時得nhiều嗌上，嗌數看破了啊，看冇了啊，你咪乜計嗌到看冇了啊，你嗌之前看嗌兩蚊講號嗌看冇係hiệu啊，你200米嗌都看冇了啊，嗌個你講啊，嗌閃根行戰啊，你200米嗌都唔係200啊，嗌閃根行戰，因為嗌熱雜號nhiên啊。ngay mắt cái tụng tê ngay sẽ tiếng ngay dịch trả hồ như nè như nhộng bánh mẹ ngay như kín mệt như đồ kín soi này ngay cả như còn nó tầm bà la như kín mệt ngay đó như kín soi như một còn ngay hồi như à với mình như cho東西不nhìn keng à đấy ngay cả như còn tầm bà最後còn kỳ bói à đấy như mẹ ngay mệt như à đấy mẹ còn ngay say như à còn như phiền chặt à họ phiền như là các bùn tần như都係phiền như lui à như keng nhìn say đâu mày nè như bùn tần như tạm bà la bùn tần như bên cá nhìn đôi shit đấy à như tiền chi lôi à như shit đấy nhong ai phân thầu nhìn lôi à như shit đấy phiền đấy香港台灣啊啫嚇計你都分thầu nhìn này lôi嚟 shit à các bùn tần都係啊冇講như phiền thật như bùn tần đấy như都係phiền thật à như冇phiền都冇 shit như nè đấy ngay còn à như tạm bà la đấy như冇phiền都冇 shit à đấy shit mày đấy nhong tiền chi lôi à đấy nhìn cá那个苗下两个上啊，特别洗落去啊，佢一件200、300，你些雪了啊？对啊，你那个上啊存女啊，那个上啊，你不看人嚟計雪嚟米啊飯啊，嗰些人那個上啊得時得苗啊，嗰人本你300、500一條啊，你些雪了女話，對啊，雪時本你啊，你講雪人一細貨加白硬燈哦，你看一細妹係咪雪白硬燈啊？俾又睇啦，人家một cái xe就冇雪nhiều高咧，nhiều睇咧。bật ngàn tăng à như thế mày kêu bật ngàn tăng à chứ chẳng như sao à như trồng xoài nhau cái trồng à như tao xoài mà chỉnh sáng à chỉnh cao chỉnh thái chả chỉnh thái theo cái đặc biệt cái xoài đó trồng à kiện trồng á cái trồng thì都ăn xe đấy nhiều cao nhiều phơi à cái sẽ kêu bật ngàn tăng à xí đầu các hồ東西như thế xí đầu các hồ luôn à anh yêu khổ na nhé tạm bà la như hắn còn chuyện đó nhìn bông gì đó thì sao bây giờ còn chuyện đó nhìn bông gì sự thật đó ngày ấm đầu trường là ngày còn đi kìm bây ngày còn mày chuyện đó nhìn bông ngày hâm mộ cảm à như ra trong bị nhớ xa cái là như vậy bông ngày lại còn nó như ngăn lép bị còn mình kia xíu rồi phụ ngăn lép mà như thế nào cho bị nhớ xa nè phải nhiều cái bị bông ngày à còn là ngày kỳ nhông mẹ ngày cái nhớ xa cái còn không cho ta anh như vậy ngã lết đi còn mẹ ấy như cho bị gì cái hàng như còn ấy tạm bà lại chú kẹo giống hả cái chọn nhá của nó kiểu ôn sải vô bù gì nhỉ anh như đó sai mình cảm bao ngày cho bị như ấy như ngã lết đi tao như xẻo nhau tiểu tạm bà lại cái tiểu nhà mẹ như chú kẹo kiếm chiều ông tí nhìn họ cái kia còn là nhá con mà cái cái kiểu ôn sải vô mẹ nhỉ所以nhớ sao đấy cảm bao ngày sẽ nhớ原因ngày phân miền là朋友ai phân thì nhớ sao, đặc biệt đấy hay còn trong炒半日都好啊，按簡單炒半日咧幾粒間，要賺嗌50呢隻仔定係羅妹啊，嗌50幾啲朋友間嗌真正撳車幾多撳車啊，好呢隻仔啊好啊羅妹啊好了，炒半日講商家淡白啦，粒咧講嘛嘅咪有。意思嗌搬幾女啊咧，搬落幾50年後啊咧，你隻阿姐也好，羅妹也好，你按要先嗌感情你多多，唔係講你講啊，嗌意思講到你明白，
你已經講你明白事理了，意思你啲我意思啊，我感謝你多多啲啊。事實我唔係講愛含你多啥幫我，唔係你明白到好了話了，你明白你人咧慢慢幫我咯。你記得下恁了，你淡白啦，計家人咧為搏到平啊，為冇好説啊，啲朋友間你都冇嚟當咯，因為當咪咧幾懶書啊。佢唔會做啊，其實用佢嘛，今下講到佢妹子係咪不平咯？佢老婆係咪不平咯？佢係咪不平咯？係講佢不平，佢老婆不平，佢妹子不平咧，很高興啊！佢很個強親啊！你又長期人用咧，設計咩冇多浪幾下，有冇多浪啊？同埋咧，佢即今下咧佢。呢度片唔來街度頭，唔係咧見下啲唔會講嚟講去啊，朋友間，佢自己單手都明到啊，部嘅妹子嘅老婆不平啊，佢有天女啊，叻人去啊，我老婆不到平了，我妹子不到平啊，佢咪幾識別人本女話，因為佢冇做工咧，其實用嚟去到去跌斷咧，幾識別人本話，從解本日咧自己講一條故事啊，朋友間故事咧。從基本日農村你記得啦，農村講大下包咧，佢要5金人咯，佢做冇做樣看佢攞金咪攞金馬騮樣跳來跳去，扮農村大下包嘅意思咪嘅意思係唔有啥冇本嘅女農村便宜嘅意思啊。見啥到農村咧用現錢多朋友嘅本嘅女佢出5金人啊，叫家嗌都本扎不平咯，落衣人咯水女咯咁嗬，人家本來佢出名大用向啊，你賺人咧，你出看你都夠啦朋友家。啥人你看佢嘅樣看都夠啊！佢可能農村跳女咧，佢出5金人咯，識農村識嘅人啦。要講農村跳個女唔會去做手，唔會學白拿事咧。佢講下細超間，佢講咧尾度咪其實講家本農村女嘅人啊，你本佢談意思農村偏人女啊，嘅意思係用佢識5金人前5金人。從家新結講幫拜年記得講新結講要賺人講咪有咩人咪有屬於係加埋孤兒人嚇，孤兒人嚇，老年人咩老年人孤兒人。到含新嘅，佢講下叫嘅衫着到爛客氣了，佢講嘅衫着到爛客氣，滿新嘅，佢講要人家了，意思係體女冇啊，買到3本嘅意思嘅衫着到爛客氣了，佢講有3號衫，佢講嗬，香港姐，佢講有3號衫，佢講嗬，佢講咪有30套下衫下到貨現你女啲舊女啦，啲30套300套條，到貨現你女30條下，我唔記得條，安從係多。佢講含人家買衫褲意思，嘅衫褲着爛係條意思就含新結意思條女啦，條女買衫哇，佢出5金人咯，哇，跳來跳去要講新結便宜啦，佢講新結咪有俾要人家咪有老年人含要求買衫了，過嚟要講熱套衫舊女了，新結講啲舊女熱套間貨新代熱衫意思90單用下舊女人用新結一樣講，哇佢出5金人咯，佢講你看佢講着咧廠潮衫正佢講都係2萬噸熱條叫去破費嘢咯話，嘅意思講佢條女咧人家買嘅人家條女叫咩買咗乜樣其實唔啲人條女是係真實嘅話，你了其實唔啲話佢唔歡面佢兩者咧佢遊戲那係相計你了，從家新嘅條女是係真真嘅話朋友家要木珠何看你話了，但邊你講新嘅要平冇平間自家都唔會上人多了嚇，但邊佢是要從呢用係13點條女是半半你了。所以今日咧，佢條女冇人家搬間佢到馬計入藝數啦，你啲入藝講描下兩破費嘅嗌破費嘅嗌唔怕嗌自家電嗌自家當嗌自家電咧，你講奔物嗌都嗌自家電，但邊一命生見物都見衰因為跟你講淡白啦，你一命生咧，你見物嗌咧，你都見衰兩班衰咧。你簽到嚟說我跟你講，就算冇人搬你都好你都係熱鬆少咧，做事咧用因為只用提嘅
就算冇人搬你都好咧，你越鬆少咧，你咩行嚟做工係養成因為自己係因為自很假衰啲啊，係冇嗱行嚟根本10年嚟捱啊，你冇得到呢度很騙到了，冇人搬你了，係搬你人家無機工作啊，家全部都拍無機你啦，搬你咧，即冇看人撥平嘅啊。撥太平啊，搬你淡白辣女啊，嘅搬你女，特別嘅冇看人撥平啊。因為同埋咧，因為唔應該多浪嘢啊，淡白啦同埋唔應該多浪嘢，因為你咧何時何腳啊，唔係愛人多浪嘅啊，你無論需要愛節目工去做了啊，呢個最後講俾你聽係乜嘢啲何時何腳人識爆就寫含人搬來，假如按苦嗌苦到南到北到嗌大田發氣，假把長幫要幾200，假如嗌要南到北到大田發氣呢隻仔要300，假如南到北到大田發氣計隻要400要500，既然人都暗清用嘛，幾多三門藝啊，叫淡白啦，時做都咪為要蝕，叫三用門藝話。叫三門藝間講仔幾講話，我當買幾講講對淡白啦，講當買淡白啦，時做工為咗説好嘅門藝嗬，幾間用門藝前當然間啲嘅冇做工，叫三門藝講仔幾講我當買藝講嗬，講喺三門藝講，唱緊淡白啦，用熱冇卡質講佢冇做工，佢為咗説好講，叫女又會來嗬，講叫三用門藝間。我見那啱上得時得nhiều cái nhìn nó về搬幾女話，家叫咩那啱上去填滿通照啊，家nhìn家要搬幾女話，我講我真有家幾講啊，cái nhìn用門藝啊，事實前知啦，朋友家我講字啱nhìn講咩冇騙嘢錢，當然三下為我唔會講我唔方便講嘢嚟咩，我唔會害人啲朋友家，佢門藝話講即係佢講為人生次講都咪淡白啦，冇做工為要呢個説好嘅門藝話。我講佢冇做工要來說，因為佢明啱上我講，佢你冇談佢基本業嘛嚇，佢講人道念基本業淡白啦，咁樣講，講今苗下量咧，講人道念講佢咪有扛我筆佢講嚇，講嗌扛我筆，佢講人道念講係呢幾位呀，佢叻人嚟講嗌緊，講嗌扛我筆兩班佢講，到家退班計退班2分半年。對熱沙寄2條到4條，或者寄2條到6條，含人道念講嗌啊！因為人道念咧，佢咪有佢退班，唔係，佢把上間冇做成了，佢幫擺間把上做成間。講人道念啊！我嗰陣時有上佢，但佢未盡身教養嚇，佢盡身教養咧，佢到大田半間退班嚟2分半年，叫你嗌嘛家苗下兩毛，佢用門家退班嚟2隻，個哋家退班咧到2沙咧到熱沙搬2條到4條，個哋砌華花姐搬華花姐又搬去砌到，又搬2條到夾埋到6條，家人道念新教養按晒到全萬嗌話，呢幾位係啥講嗌睇？呢幾位到底係淡白啦講嘅。佢講要女咧到近20苗下兩冇女咧到冇近20啊，過嚟而家計3隻分放現到搬6條啊淡白啦，超咩計晒人道念超萬嗌話叫苗下兩東車落白咩幾講緊過嚟叫嗌扛我白叫嗌小字撩我白撩我出嘢緊計晒人道念緊樣講嗌，事實我全冇看緊啦，嘛朋友家嗌冇係嘅因為嗌幫弊咧要格人道念相湊啲煙梅賣向嗌記得向。我要架佢想湊間湊過嚟，佢幫我剝係啦。過嚟人道念得咧，我完全看唔到噶，佢見唔到我，亦都見唔到我啊。喊到炒半日淡白啦咧，因為佢個牙花姐之後呢正度咧，佢到洗出來啊，佢講家睇班2姊妹2沙半女，佢冇講2姊妹，叫2沙半女睇班2隻年，佢講睇班2隻到香港到熱隻都係牙花姐叫熱沙半2條，叫3、4年半6條，含家人道念10ngày咁樣講。
所以咧，草本日咧要責任咧叫做大田門藝話，叫人當咪為淡白啦，冇做工咪要寫見有門藝間。我講係話，我依看啲白衫咪啱上下，家新年家本叫女有咩幾出咪啦，幾出嗱啱上去咪嗱嚟門女อย่างนี้了，曾經係用家含嘅淡白啦，苗下兩個上嘢嗱嚟突落來，兩班，依嗱歐牛嘅上嚟人來，跟住呢本叫200，本叫300，本叫500，我幾時食兩女話，我甲伊講，叫原來咁樣係話咩叫冇做成幾出咪啦。cái mấy trận nhìn đầu tiên nhìn đi yếu做事都很難每個冇做事我其實那時候我傳了女嚟說讓我講啲晒記下，明時候咧嘅歐時歐牛時候叻人時候我講咪間從啲草本人用西藝間要人家本落女話。你啲朋友間見冇人本叫你見冇劇藝嘅，啲草本人咪講叫藝苗下兩河北海人調資人道見人簽啲調資，你啲草本人咪用西藝所以藝談了位咧朋友間藝是已經藝二空咧談到不了你冇奇怪了。冇奇怪了但白啦，你聽我講我冇奇怪了，你講嘛，介我就冇奇怪了啦。但係本二女人家即叫電子碼加300G咧，300碼你又5嚿錢咧。我跟你講啦，你本二女物藝人咧，家即叫300碼5嚿錢咧。前當然愛物意但白啦，係咪唔會因為到咪咧，家下你啲度獵人係啥下，要那嘅時候屙尿屙屎去，家要去照嘅所以叫啥色唔撳乜嘢你咪講咪即係講到盡啦，你加咪加無機加本嚟啦，識講機識啱面前講過幾日機佢係2、3電腦嘅事你係幾冇3萬嘅朋友家，從家本咧，佢雖然咧佢未夾嗌安好朋友家咧，同埋嗌夾嘅製造朋友咧，嗌夾嘅安好咧，但係佢識體系講含2班對付嘅淡白啦，2班不識佢含英文嗌咧本咧30條咧話，你咧冇3萬叫嗌本咧女30條，嗰時冇嘅話朋友家，嗌咁對嘅天講對嘅地講咧，嗌是冇識本咧，香港女熱好。最細了咧，我都50本嘅但係佢兩公婆咧，人嚟講叫我本咧30條嘢咧咪冇3萬佢當咪講因為乜咧，佢識博有3本嘅了，有3一電子碼咧，一台灣電子碼啦，香港電子碼係講限要本淡白落去咧，嗌識講本二趟咧，佢講咧，乜咧，佢識博有3本嘅女話。我跟你講，咩機會時常講位啦，佢成日講我本你就繼續你冇根本我50本嘅，係講我苗下兩咧，介乎上幫咧淡白啦，甩人嚟洗，佢講我本咧30條咧，係講我腰咧，佢行我講我係由我腰本咧30條我本冇加長時朋友家。我問親我本冇到長時我跟你講我苗下兩去煲頭咧，我買菜咧，我去煲頭先咧，我為本冇到長時係講我要本咧30條所以到埋咧13點咧，日書報講咧電子位本有啥堂咧，其實報有啥本幾女博咧電子碼咧5嚿錢300G是為本幾女事實我50本落嚟都認女我本冇幾少，加我到多浪嘅啲密碼嘅東西，佢我本個幾月咧，但係我又唔係項目，我未項目幾萬人，但係咧佢別晒開再埋再講，你收苗下兩個女你本苗下兩本嘢你本到2萬梗唔係，咧佢裝波咧朋友家。咧我咁係講我要本無記女咧含無記嘛，加淡白啦兩公婆或者2班我去煲頭我本無加長時我本記女我未含記嘛嘅同埋加淡白啦為熱台說白講我本你賺人你本計賺人你嘛嘅啦，朋友家咧佢裝波佢冇樣講咧，佢頭5道嚟說咁有啥講啦，佢出係樣講咧，博有啥聽到係你苗下兩條本你賺人計賺人女嚟賣藝間，計得啥咩條本都淡白落女嚟賣嘢樣你分辨唔還硬咧朋友，唔還電子你冇出啲硬女你分辨講呢電子女冇再出了冇再本嘅電子股女
了，其實買啱命生咧，薄咗3本嘅300、500一條，佢買米嚟10本嘅4貨10咪我度嘅4年啦，佢咪年10包不卡克啦，熱下粒咪苗下了，人調子苗下了，人調子苗下了，支拜海，你咪點解海？我香港你係點解海？我單手都條牙，我咪唱我老公調我咪本叫調誒，到咪你咪繼續寫啦。你寫嘅咪啦，你寫薄年得半年累啊，接講啦，你年半年累啊，買啱命生隔年頭累啊，喺講你未劇寫，你喺咁細你未劇寫，你本身係劇寫啦，你做劇寫就買啱命生啊，咪笑你嘛，你做劇寫係買啱命生，咪笑你嘛，我咪 L.C. 啊，你似啊幾啲唔會答我嗌啊，你朋友家姐冇卡現嘅妹子都千副我時超啊。cái老婆都我時超啊，你喊嘅你講淡白啦，你咧，你甩咧，你唔好再提到個苗下了啊，你唔好掂到嘅名啊，唔好唱歌唱嘅名，唔好掂嘅名，唔好拿嘅相乜繼續唔好啊，你看嘅冇看見賺一我時一啊，我講啊呢位啊，你係講結唔會滅嗌啊，呢朋友家結唔會講嗌，唔會滅嗌，唔會答冇啱名啊，見甩咧，嘅冇看見賺一我時一啊。你係講特別要認聽就要用話，你看西啊，你講佢賺一冇講一名，要我食叫本嘅女話，像呢班人咧背後咪支持佢啊，支持家13點啊，係我講嘛，乜樣咧，佢為背後支持，佢你都人哋分頭人咧，我啲佢係咪人啦嗬？呢一年咧遲早咧，佢冇看原本冇到嘗試嘅，咁講，因為佢做太多壞事咧，佢當咪佢本佢女滅藝啊，解釋做壞事話，啲後設緊現實出上見用本家人道念女用現嚟講廢藝緊，佢本人道念女講廢藝緊，講藝強逼啲咪幾強我逼乜人道念佢冇啦，叫講藝啊，啲為家退班啊啲強嘅支拜本人道念佢咧，佢喊人道念到死藝啊，因為佢本佢女叫唔住死藝，佢家退班啊啲強我逼本人道念佢，過嚟佢本女人道念，佢都喊人道念講藝啊，事實喺隔人道念按叫到冇來幫你朋友，佢本係無結係啊，即係從家朋友用啊啲家朋友咪幫係博超下。朋友你問佢，牙冠咧，我要12隻冠又好，12隻、13隻、15隻都好。朋友咗千副幫係博係啦，牙冠簽檔係博係gì噶？啱認講威咧，熱2抽2啊！我上我熱熱，我上我咁特咧，2抽難博係gì啊？朋友家，因為設家咧唔係求佢啊，設家唔係求佢先。又冇結唔為事啊！你分辨啦，啱認先用話，啱認咧行做責任咧先用話，從家咪有家盲人道念咧，人道念間，我要責管幫忙跟前係自己雙粒要督導30幾粒我被看到嘅因為要責原因間要責原因間我做見咪到我間我做人送波係建議啲到波到根本亦係冇虧啊！特別過嚟咧，我要翻做先牙冠要翻做先牙冠間做牙冠啲牙冠嘅牙冠我要翻做間做到咧，我做看到嘅。都看到人道念啲我都冇忘記，特別佢講過係了呢啲佢講過係了啊，所以我先講話啲朋友家，你咧最緊要做到好，同埋唔好做壞，同埋咧唔好害人，從家台灣人用係幾時落幾船杯啊啲幾時落幾船杯啊，幫擺啲我聽過啦，唔知埋沙殼我聽唔記得，叫佢來過香港話。叫佢來過香港話，同埋去過中極話，我先講到時候啦，佢來香港邊咪來香港啲大盡水，你睇下啦，朋友家，因為佢要來香港，特別大盡水啊，你啲因為特將冇人愛啊，你係咁樣講，我就先講嚟俾你聽，佢我聽要人學我聽啲佢講啲佢本人講，佢來過香港啊，你有佢來過香港，特別大盡水，因為就咪特將冇人愛啊。分辨特江特別冇人愛啊，來過香港大盡水到特江都冇人愛啊，呢個人講係香港嘅人咧交老婆咧朋友家結愛交家咩講用皮空條飯錯嘢用結埋，人哋講香港人前尖交老婆你用家唔知用特配都叫咩唔係
啊，咩叫咩唔係？交個正常嘅了，像咁樣係唔正常，朋友家像香港啊，本幾喺度，咪下時喺天啊，個戰爭之雖然你看佢上下了，從個個三角度咧，啊，咚咚掉掉，咚咚掉掉，咚咚掉，咚咚掉掉，個三咧做落，其實你落去睇面身嘅了，其實你落睇面身落去話面身嘅了，啊，其實落去睇面身了。之前我都本人笑一間啊，喺台灣喺兩樣電子機啊嗬，喺台灣本來台灣嘅地方咧，即係人家大陸啊，個是山區人樣啊。其實台灣嘅地方麻麻地，我老實跟你講，你有啥有去過冇？前當然去過都啲啊，台灣嘅地方麻麻地噶。其實像個大陸嘅山區人樣啊，大陸咧，我跟你講大陸咧。睇呢個地方咧，係講用深圳廣州咧，佢很像香港啊，前像香港。今日廣州咪有深圳啦，係講你都實 M 零一冇租去又深圳啦，對全人間都係香港啊。其實深圳今日同香港差唔多啊，深圳係正今日，深圳珠海咧個地方係正噶，呀。台灣嘅地方認真呢，唔係我講下，我嚟講去，我都唔明佢去下，我幾愛去啊！你講我嚟，佢講啊，咩好去下嘛？講我去咪而家係落後地方，我嚟呢佢講加下集一多，佢講佢台灣呢，佢又會好去台北啊，講台北安河，佢講台北嘅地方過正，佢講。佢未去緊用現誒山區地方啊啲，唔係去緊用嘅地方啊啲。我看別晒用家拎出嚟個地方，像家咪睇呢個鄉下地方啊，很危險啊！看佢啊講乜嘢我砰砰個啦，加本身台灣唔知係會山角落喺度呢啲。基本擺間13點間撥嗌，叫我喺屯門堂啦，佢聽小撥都話，今日嗌基本擺咧，今日嗌間嗌落每隔幾日上嚟因為花仔啊，自己就唔怕講了，自己咁講。佢喺個地方咧，嗰些屬於台灣嘅新妹。唔會山頭山妹啊，咁唔啲會睇鄉下地方喺度呢啲，咁叫片嘢再唔説咧，你看佢上下粒哇尿豆咧，咁人家唔説去過台灣都俾騙到呢啦，前當然去台灣啦，去嚟熱戀啦都冇到盡啦，前當然去台灣嚟下咧，去過熱戀都冇到盡嚟可以，人家講即係去看下咧嘅國家咧個，我朋友家去到啦，講一個小時啊，意思。去看下嘅國家，特別要人家去嚟熱宅嘅家間，佢簽到要呢間，佢未翻去間聊到要頭啊，或者地方安靜啊，又或者聊要頭嘅去熱戀國戀間過嚟咧，從呢用去咧，人家去嚟咧，下啲唔係到盡去啊，呢啲唔係有時候安冇頭嘅，個地方安冇頭嘅，睇了未過要頭啊樣啊，特別睇了咧個地方咧。朋友家咪鄉下地方啦，而且長期喺嘅地方或者幾生幾間要人出來。事實鄉提料嘅地方咧，嗰啲咪有新會啊，呢個咪有番禺喺個江我去提料嘅地方咧，即係聽人係台灣啊，朋友家跟用嘅新腳妹啊呢啲噶，咁個地方唔強。長樹，唔知樣嘅地方，朋友家有啥要去講啊？我事實我又冇去過咧，特別我要同人講，生我看個新年咧，咁咪要我看呀？個新年咧講，咁樣追路啊，佢別晒要咧，咁咪要人嘅地方出嚟嚇，家會為爭啦。你看家鄉下地方係冇啦，家即從前家印尼啊，朋友家從前家印尼坤店嚟用啊，你啲要全部去冇fit嘅係講香港呢時去冇fit，嗱，仲日本人家拉下嚟，你冇線咧都唔可以去冇fit噶香港。嗌別生嗌去緊用嘅腳叉講用田嚟咧，喊愛作到喊嚟罰錢啊，罰作啊到愛罰幾千蚊啊，所以嗌冇買咁去先用嚟買日本嗌都唔敢去啊。其實便宜嚟再唔說啦，你阿別沙幾講嘅，叫買近不實咯，幾講可以思出提出咯。其實家親咧，朋友家係講本香港人嚟啦，幾間講買近不實，意思出提出啦，說安好嘅東西用咧，生嗌看啲人出嚟咧，即係等人哋嗌多三別沙啫，
因為二線頭廿鋪頭嘅食飯嘅餸啊，呢啲啊朋友家，見啲買嘅叫食提餐啊啲啊，食提餐咧，呢啲兩班叫食提餐，蒸咧咪有嚇鮑魚啊、冬菇啊、燜燜雞啊，同埋咧雞啊、魚夾啊，呢啲咪有人煲啊，加到正裝係叫食提餐啊呢啲啊，同埋要呢個咪有。甲午係咪5號啊？別生咩蒸啊都唔有講。石斑啊，蒸啊，提條石斑餅啊，推面啊，嗰度叫麻筋白塞。呢樣啲別生揚出嚟係架青馬條街、狐狸街同埋呢一樣嘅潮汕啲菜，做生嘅雜飯樣，嗰就叫麻筋白塞啊話。嗰些晚食雪過啊，嗰就叫麻筋白塞啊，我講啲生係揚出嚟嘅東西啊。梗係咧，香港啊啲認真咧，加啲整啲小食啊，小嘅計餸菜咧，叫安殺咧，叫台灣安殺叫麻筋白塞啊，其實啲香港意食計餸菜物啊叫麻筋白塞呢啲啊，我聽到我俾 L 四喺啲啊。佢香港咪有講人家咪多龍事嘅喎，真咧。嗌香港兩隻事咧，朋友講嗌得晒香港啊，香港啊啲兩隻香港兩隻事，香港啊啲都養嘅喎，養一條雞啊，養啲多10條雞，養20條雞啊，跟你講啊，啲啊香港啊啲叫名香港啊啲已經養20條雞啊嘛。朋友家見周旋得打鬼nhau，家一講陪佢咪聽做嘅位可以，家轉轉嚟有家嘅咧，轉裝人家一年冇妹嘅咧，幾生下幾長嘅咧，叫苗香亮人調子，咁佢嘅扮落嚟唱嘅啊，呢本來都係嘅話，呢份佢做嘅為唱嘅，朋友家別使佢做，咁樣又做佢講去，又做扮調叫。以為上年嘛做教，你本來都教啊，你咧叫埋幫白又識份教，即係識時教啊，你講啦，麻筋咪有安靜麻筋大啊，係啊。搞笑咧咁，事實講翻威咧，朋友講，仲叫我哋咧上下咧，我全身似看到你上咧講咪智慧分吧，你2度婚姻先講分威啦，人家講唐人講分威，見到婚姻亞個在嘅戰爭一樣啊，唐人都講唐威話，唐人講客家威，係啊，冇唐人講分威，要得唐人唔有談分威，萬人強講，係啊。係咪話人聽講啊？你都話婚姻啦，呢講咪哈，呢講咪，我記得了。你識騙唐人了咧？上下佢有啥唐人咧上粒咧講婚威咧話，你講婚威都咪追啦，我問你，唐人都講唐威話，你都話婚姻識係講婚威係冇啦？你唐人講婚威，跟你見落婚姻，跟你冇講，你係咪哈？朋友咧係咪我講到咧婚姻咪講咪哈？我想到諗到，跟你識又講了。所以你唐人咧，你講婚威間，你2度婚姻咧，你老亞個仔，你前夫蝕超咧，乜嘅婚威係低超蝕超啊，你先學唐人講婚威啊，你冇蝕啲蝕熱啲，唔蝕啲班代表啊，跟你講啲啊。佢講我每月陪佢啊，我陪你正上啊，淡白啦，你陪我都唔正上啊。你看我本嚟你女，你到去到就咩啊上，家仲要你受到唔啲啊，你咩啊上先人家搬到女啊。原來你先嗱啊上係咩？好多時好多遊戲，家要人寄300、500俾你遊戲，我到為什麼同我跟你講啊？我看冇了啊，我看兩班講下，我看鋪超了啊，你做你係乜嘅？特別你人搬你女含你物藝人咧嘅木卡嘢下你搬冇到床事啊，但係啦你搬人咧搬你女物藝上啦，你搬人咧下你嘅木卡人搬冇到床事啊，我跟你講啦，呢老師跟你講，因為佢咧做呢人有東西唔好啊，從家人道理咧夾三花仔台灣2隻分鋪人間特別我照嗰時我冇照花仔啊，花仔我是冇照你啲花仔啲啊。
法制我冇照你啊！你探定啦，法制雖然你本人道念女大兵我冇照你啊！啊，既然有手探定啊，你空啊掹定你探啊！你兩隻分破人啦，本人道念女講嗌扛我別啦啦！你兩隻分破人啦，叫木卡人本無多嘗試啊！叫妹本無多嘗試，叫麗本無多嘗試，叫單殺本無多嘗試，叫老公本無多嘗試，連叫孫漢本無多嘗試啊！呢係照嘅。因為佢本人道念攏講快啱樣生啊，呢係照嘅，因為我到咪為啲啦，淡白啦講啊，呢三隻分判人咧，本人道念攏講快啱樣生啦，叫木卡人啊，呢本無到嘗試啊，叫麗本無到嘗試，叫老公本無到嘗試，佢本無到嘗試，叫孫本無到嘗試，叫妹子本無到嘗試，叫麗本無到嘗試。呢係照嘅，今日照嘅咁大手就後日提後日過客人月人兩人三人，因為自己例子肯定搬唔到嘗試啊，因為佢係人道念講嗌啊，歡迎啦 ，OK 。人道念喺要大田嘅門見啊，人道念呢個嚟呢計6條線係啦，你啲有人道念嘛，計6條線係咯嚇。佢要分大田嘅門見啊，叫喊哎呀嗌十間苗下兩毛，佢講啊，叫你喊你搬嗌女毛十間苗下兩個嚟，計兩日分鋪人啦，冇女何搬啊你啲啊，叫唔會啦，叫你都唔由曬，叫你講一下苗下兩咚車蘿蔔咩，苗下兩咚車蘿蔔咩樣啊，計兩日分鋪人講唔會咯，計曬人道念。唔係咯，叫到咪唔係又嗌照説超了，佢講啊，人道念隔一頭呢你啲啊，人道念過嚟大田飯係隔一頭呢間，見到佢本嚟熱戀出嗌間，啊冇多叫咧，如果大田係隔幾頭間，啊呢兩分半嘢算冇呢河本人道念望呢啲啊，佢冇呢河本人道念啦，叫唔係咯，佢講啊唔係咯，叫你都有嘛，叫你買嚟買去到苗下兩東中車蘿蔔咩樣啊咧，講快嗌間，事實喺戰爭吹過你兩啊點知嘛？你啊，台灣本嘢係衰，台灣本嘢係衰啊！你係衰台灣啊，跟你講啦，你啲啊係衰台灣啊，你自衰台灣啊，啲啊我跟你講啊，台灣本嘢係衰，本嘢自衰啊。兩班講一講台灣本嘢係衰，本嘢自衰咧，因為咧你咧冇啥物啊。你兩日分鋪人咧冇啥物啊，冇天理啊，所以我照一四年啊咧，你老公搬冇到嘗試，你例子搬冇到嘗試，你搬冇到嘗試，你妹子搬冇到嘗試，你搬冇到嘗試，你孫搬冇到嘗試，先有原因嘛？因為你冇啥物啊，今下咧我跟你講，今下佢買埋晒了，佢買埋晒你買嘅，提日買個電子啦，個電子啦，個別啦啊，提日佢買嘅嚟實嘅，佢為本幾類嘢，佢要拿一上去填滿它，佢要揼時揼牛一上，佢要企人嚟按牛一上，佢把呢名樣係啊，因為家13點咧，佢都隱忙嘅嘢啦，呢啲啊，佢冇用片咧都冇好事啦，佢分鋪淨為我事啊隱忙，從今下佢咧去買有佢炒半日粒間，佢講佢去入去呵，佢去海上做馬企，用下2000噸一隻嚇，啊今下咧佢到啲馬叫做馬企了朋友家，因為阿花姐冇本見女了啊。你啲阿花姐冇本見女啦，叫佢在山度做馬企了啊，佢炒半日間講叫朋友佢講啊，做熱雜家計劇啊。計劇啦，幾條命啊！啲幾條命啊！朋友家幾條命啊！啊，你已經講幾條行出體育鋪了咧，啊幾條跟路時咧條啊條上啊，哦嗌見下是冇人搬啊嗬，計唔來啊嗬，我台灣啊仔是啱巧啊呢啲啊，台灣啊仔啱巧冇本事搬勁，像香港啊仔一下去到5條10條，啊2條3條，台灣啊仔是冇女哦，淡白啦，加巧到時下工啊，佢冇本事搬嘢，所以你出愛上了，一路時咧愛上了，你愛做馬企了，愛做計了，愛做計劇了咧，愛劇計了，啊，自家明了了，因為台灣香港啊，仔冇本嘢女了，你計唔到了，啲啊，神州路嗌有啥本嘢本來6000日，朋友家家妹子切賺一嗌本件女啊。今下嘅妹子切晒啊！今日而家香港台灣係幫忙見人搬幾間啊，搬幾間啊，所以咧見先啊，嘅妹子先至搬幾張台啊。但係佢嗱曬規矩佢講咩啊？佢講咩呵？佢講6嚟計4號揼嘅熟咩張？佢講6嚟揼嘅熟咩張？春園灰嚟揼嘅羅梅張佢講啊。
你咁講，anh nói bơi, dia bơi dia hay sao còn dia miệng hà liông còn à. Ngay còn nhục liêu, ngay còn chuyên nhân phơi các cái yêu chi kẹt à. Cả bên nhị tạm bà lại chơi, bây giờ lại chi kẹt còn như này xây nhân tạm nhân trong, nhị tan xa từ xây nhân từ tạm nhân trong, nhị lò phò, nhị mọi gì,都tập喺香港睇翻xây trong à. Nhị tao mày còn như này xây nhân tạm nhân trong là ngay một nhị, hả?咁樣係，而每次一落鋪啊，咧你都揼現裝啊，你揼個提重現裝啊，個提重現啊搬二類啊，唱家花這樣頭五度了都講食了，食五度條嘅咩話？你以為少啲嘛？不要人家近人食類頭五度嘅條件係咩啫？先二當白啦話，最強嘅嗰陣時就花花姐。花姐慢慢硬吉，花姐花姐最好嘅，嘅朋友花姐買生意有3般嗌賣，有3般嗌呢嗌賣，嗌出去花姐半，叫嗌你都3呢你有3般嗌呢嗌賣嗌賣，你有3埋10般嗌賣，嗌出去賺人半話花姐半啊。少啲嘛，面皮鋪啲廣告叫幾杯啊啲我還記得啊，因為我看一電子賣到後背湯啊，我講啲嘢我看你咧，我少啲啊，我老實跟你講啊，當白啦，我看一紙幣面少啲啊，從你炒半日嘅日仔咧，我撳錢幾多啊，你隻日仔咧，我咪講你幫我做撳錢嘢，唔係我意思講你明白啊，你寬面啊，你明白啊，你明白事理啊，你啲阿姐也好，老妹也好，我真正撳錢嘢多咧，反正咪講咪特利麥加斯。係咪樣？炒半嘢要大家借間商家13點粒間，嗌撳錢幾多你就借啱頭經驗，咩講幾講位朋友家唔係幾明白啊？呢啲有幾歡面啊？每日人好，每日人快啊！呢啲嗌啱撳錢幾咩講？而家講切間好切間少講幾好兩賓唔係係幾條湯位同埋幾歡面啊！你嗌撳錢幾多啊？你就借，啲借落妹啊呵，啲幾提嗌啲啊呵，啲嗌老實講嗌真係撳錢嘢幾歡面幾明白啊！呢啲從咧豬腳是咩話？從計到豬腳啦，人家講腳杯咧叫做嘻嘻聲話咧，係人家又冇講腳杯咧，哇！佢炒半日直接落去，嗌คน嘅面皮未鋪呢，半日講落去，係冇嗱，你直接落去到咪上嗱，或者人叫人講，人冇講腳杯，咁你前得你嗱，你嗰場嘅加班點知嘛？個300支飼料貨肥牛啊，你就正裝肥牛，你13點咧，你價片要全部都肥牛啊，我講你乜嘢啦？我苗下兩講你13點價片要全部都肥牛啊，正常嘅人冇揀你了，揀你講啦，正常嘅人咧唔會揀你13點了啊，唔會揀你內幫啊，揀你內幫嘅咧，全部嘅勞時都要問題啊。啲澳達米令揀你做朋友揀你蛋白落內幫啲全部澳達米令啲要問題啲肥牛正常你應講你應講正常我對啦，你分面嚟講揀你13點內幫揀你做朋友講嘢幫全部嘅澳達米令正常忽啲你應講一肥牛咁肥牛正宗要人肥牛去講嘢幫咧都正宗肥牛揀你講你冇話幫人講係上網擺叫人搬cái sao mà cái sao mà buôn này nuôi ngay前妻個buôn này見到係得時得nhiều buôn này上咧話幾多人房乜嘢你一直你用咗你為半天燒你咯你冇得到你了冇撥票冇本冇fit cái本嘢叫咩叫冇fit跌到cái本嘢叫咩叫冇fit跌到叫嗌照嘅話事實咧你做太多壞事cái quỳ ông nhà cái quỳ推nhà cái như講啦咩啱苗下量咩嗌你冇嚟嗌，你做太多壞事咧，你去無fit也好，你行路好個跪往嘢後邊個咪跪咧，個嗌苗下兩拜跪別生嗌滿拜跪拜先咧，嗌識拜個跪個跪去個嗌往嘢因為佢可能咁講叫往嘢你講啦。
cái quỷ ông nhỉ à ngã mèo hà lông bài à biết sao ngay như con ngay sang ngay muốn bài siêu gì hả ngay sẽ bài cái giá quỷ mẹ dùng lưới hà phải nhiều ca nhớ sao dùng lưới kia mẹ dùng lưới hà cái điều bánh kiểu giá quỷ ra kia mua ba mua mẹ ý à như tới nhìn cái mua ba mua mẹ cái giá quỷ cái điều bánh kiểu cái ba cái mẹ時吃了，幾有時吃了冇顯提字冇人家搬嘅啊，因為佢像要人家熱台間，你咪搬到佢搬間，要人家熱台國台，要人家説咩話？佢咩些將我結曬，佢咩嘅巴經係老有時了，佢這邊嚟壓貴你了，冇人家搬了話你了，因為佢壓我一字冇得冇啊，佢咩嘅巴些將我熱曬樣啊，佢時下過嚟嘅巴嘅咩時，佢咪變嚟壓貴，冇人搬呢間，設間咪燒得搬叫咩愛，佢使佢設間燒咧，佢咪嚟夾咩，設間搬佢間冇使設間千元或者搬佢話佢啲話，佢咪嚟夾，像手俾人係燒呢間壓貴，可能佢咪嚟夾嚇。一樣係，食間冇多叫啊，燒話了女河啊朋友家，食間冇多叫咧，你露頭露妹咧，你燒了女河啊，你燒咧佢咪來檢噶，跟人看到咧，你又要人家搬，要人家擺到女河，你有啥可能咪去檢啊？樣啊，你啲食間叫唔叫咧？唔是講要錢要夾買時節，樣係要講買前一14先嚟燒唔是噶，限時日都可以燒噶朋友家，限時日你咪可以燒露頭露妹，你燒到個女落去下。韓國可能佢冇呢件學檢咪，因為人家飲到呢樣啊，即係等人自家生意啊咧，自家生意間有時你煲睇話你為搭叉兩班啊，你生下都未飲冇呢下先用啊，我唔識飲過麥計，我先飲冇熱鏈呢啊，有朋友家全叫我飲冇熱鏈200噸啊，去煲睇去80米菜，跟人跌係我都唔知係啥跌係啦，前當然行都冇人看到我飲到熱鏈200噸，唔識飲過呢。因為跟你講，我老實跟你講，呢年咧前3地安好啊，你啲我講條故事俾你聽咧，朋友家係我朋友啊，佢咪有佢曾經咧佢工人啊咧，工人間，佢工人咧佢飲過女話飲過10萬噸啊，飲過安橋咯，我看搵10年未要咯，要啊。我就為咗見飲道呢間叫人見得去妻館啊，呢年全好先㗎，見飲無呢件唔係㗎，見得去妻館㗎。長時間見你嗬，咪有飲道咧，都係自家了，呢年前未話，呢年唔係話，呢年飲道呢咧見得去妻館㗎，見唔係㗎，樣年妻好啊了。事實係好㗎，有啲係好事㗎，冇愛。因為今年呢一碟係女咧結唔得，愛拿嚟做賣了，愛拿嚟叫名啊，愛拿嚟做賣時間唔啲。你飲到咧，你到前現話係飲到月8錢前現間，但邊人家是為教事話相關同事啊，因為佢呢女唔啲拿嚟賣賣，愛拿嚟叫名，愛拿嚟賣嘢唔啲話，是一次一現身咧唔好。喺講別意咧，真正係飲道女啊嚟講啊咧，以前真係問盡嘢啦，喺講多嚟講咧唔好，因吹個經啲啦，你不女嚟賣賣嘢啲，自家用去寬面。但邊個朋友學我談咧，我全感動啊，全就知道自家人生車去用做，唔好講飲道夠你超係自家唔好。事實咧，別沙崩白人跟樣講係啊，意思講唔係嗬，地上執到寶，滿天滿地落唔落唔到係地上執到寶，滿天滿地落唔到係咪樣講啊？每度係樣講咧，朋友家每度係樣講咧，特別咧老師講咧，時間執到半頓即係全開心。我説咩講我朋友咧，幾好學藝談咧，過嚟咧佢講咧，佢上到咧女人咧，對方意思人跌係咧，隔人跌係人咧，佢唔知哪裡。啲女嚟兩班用途啊咧，見啲嗱嚟兩班用啊咧，變來佢執到咧，佢上到講咩啊？安吹過人間佢人送嗱去玻璃市攤嘅嘢啲過嚟家玻璃市人咧到含記意思含記間，佢講我講人一無了女間，佢講寫低嘅身份證 number， 然後抄低嘅地址同埋嘅電話號碼，佢講係3+1，冇人家嚟冇人打電來妻館門，要人飲到了女嘛，要穩陣要交出嚟嘛，佢講下佢講呢女都屬於人㗎，因為人飲到
佢把猎人了，把猎人引到那去采管嚟了，我朋友啊，我識得嘅朋友啊，佢未採人落喺佢採橋梁喺度啊，橋梁喺度嘅，叫佢去工人啊，去工人咧，叫佢可能要熱炸包啊，咧變計咪有。cái thị ha là này ha咧啊，不如音度嘅講啊，過嚟咧見音料下，佢打開嚟看到女嘅咧問題包咧説文咧，佢講下，佢超難送拉去差館啊，拉去布里斯湯嘅了。過嚟而家布里斯湯咧都自己講，叫係用啲説文咧3隻一咧冇人來撩靚啊咧，意思講呢3萬一咧冇人講來報啊，要人拿來冇，咧來啊要人音度冇啊用咧啊咧來。屬於呢嘅，佢自己講啊，個妹咧過嚟咧啲生賺一多啊，萬一叫賺一佢講啊，過嚟要人去檢啊，要人講叫你唔檢係啊，嗰啲保士爭佢穩陣嘅，嗰保士穩陣嘅人啊，夠穩嘅啊，基本見入會跌到同埋呢隻啊隻執到你包女嚇，萬合啊呢啲啊。佢當然係繼續執到，要當然是為報假案啦，唔係嘅講係嘅啦。過嚟佢嗰差人要問佢啊，你包女又會跌下幾時跌嚟？啊，咪中數跌嚟啊！佢講出嚟啊，萬合一部跌係嘅話，穩陣嘅話。所以香港人咧，全後生樣啊，朋友家香港嘅地方咧，最後生樣啊，朋友自家人心肝安好，就嗌咗殺到咪為後半年女咧，後半加40條咧，所以咧加40條咧，佢本來佢咧佢冇意嘅話，因為佢跌就嚟萬嗌，以佢咧人佢萬年嗌冇，人家講萬嗌肯嘅，佢係那個時候填滿堂燒，梗係要那個時候屙屎屙尿，啊有晒根冇足看到嘅東西，梗係繁忙嘅滿意。係排閃講啊，家下幾多人叫嗌啲滅肥嘅命生話，呢命生意單上滅肥啊，因為咧嗌半年以40條間，呢到場喺拍生意啊滅嘢嚟上啊，梗仲要看到5個眼啊，所以你根本以為接唔到來說啦，即係因為你啊咧作為東西本人驚啊，你愛歡面啊啲啊，你冇講人家滅肥嘢啊，你好嬌嬌啦，點知講？自家愛啲呢啊，冇講人害你啊！你單殺做東西俾人驚啊！像街本一樣啊，像街本一樣啊！你跟人相處啊，你可以冇啊！要講你渣，講雞渣，講你恩渣，講你渣，所以你先為本人佔有，你上嚟拖人落水唔有啦，係冇啦！你上嚟拖人家落水唔有啦，你上嚟博人家爭嘢唔有啦，係啊！你隔離人啱，你先去對話。你講嗌咪有嗌滅肥一命生意單殺，長期日下滅啱上咧，家些有人本來女有朋友家，人家本來佢300-500、200-300啊，佢要去滅話，長期本日咧佢設嘅單殺講出嚟，基本日嘅新地咧，台灣嘅新地咧有3幾隻啊，台灣嘅新地啊，佢咪嗌咪今日客家兩啊，客家兩間，家新地間係咪立幾檔鋪，叫幾隻嘅裏面冇辦啊，佢冇幾間。加新地度含嗌大田半嗌間叫姐，叫苗下兩姐，佢講嗬，叫依家嗌立家啊，客家兩段褲啊，叫佢隔嗌隻女隻，幾時隔嗌講隻60條啊，呢嗌是冇加幾話冇講喂，呢60條咧，同埋嗌咪使60條，啊新地講客家兩計隻60條就冇辦嘅，跟嗌識聽新地講嘅喂話，嗌冇加冇咁啊，係啊，啊過年嗌未新地係咪立幾段褲嗌未立了嚇，啊嗌未隔幾立咯，可能要按快。大家新地之後咧，新地又係殘廢啊！你應講殘廢呢啲有朋友佢間冇係紮腳，冇紮腳間。雖然咧佢為樣係追咪有日本講嗬追怒下啊！佢為追怒咧，特別你自己之後咧，你咩愛揾佢下？朋友間嘢之後咧，你咩愛揾佢下？唔可能之後嚟咧，你下家兩自己之後嚟咧做條路下，你見嗱冇辦嘢，那幫佢嘅阿邊條啦，你田兒摘新結話。以前係啊，朋友家，以前田日新結話，過嚟咧，家新地咧就大田叫苗下兩隻，佢講嗬，叫依家立家客家兩段褲咧，跟樣講，過嚟嗌立家客家兩段褲咧，因為咩落家13點啊，過嚟嗌立幾段褲，叫做立嗌段褲啊，佢立嚟嗌段褲咧，佢係拉基本嚟晒啦，基本時日風了，基本家神道阿公了，過嚟基本家台灣嘅朋友了，過嚟基本家朋友香港嘅了，佢立嗌段褲咧，佢是天基本人看啦，佢先都來人把佢安強啊啦，
啊，家佢到就要講係滅法嘅名聲啊。假設你滅法，你是個名聲啊，你做東西不人驚你啊，你分明啦。像今日你立買短褲，少咗後日你要立嘅短褲啊，佢唔敢講嘢，唔敢講嘢意思啦，才怕不你立短褲啊。你做得按壓咧嘅動作咧，你冇嚟你啦，你等啥點知啊？跟你講啦，但不啦，根本日咧你為做馬去啊，為冇人請你做工啊，假設你做嘅東西不人驚啊。過嚟咧，我未立家下兩短褲咧，佢按殺到前立我短褲啊。佢前立我短褲咧，佢係咧基本人話要去得人嘅名啦，佢先攞佢前強前位，佢先冇攞佢電子啊，你了，佢做東西出嚟嘅個電子暗淡咧，佢係前得人嘅名哦，佢意思佢安排哦，立苗下兩短褲樣啊了，佢前得哦，得按扎得你就實際呢班人全部講佢電子啊，講佢暗淡嘅啲話，啱面前講佢咧，呢班人咧佢見嘅啱時候我立短褲時候，佢基本啱朋友都話，基本啱朋友話，佢台灣嚟話。基本啱朋友，梗係基本啱香港嘅朋友家咧話幾超啊！啊，個另啱朋友誒，啱朋友就話嗌強要看佢要買嘅電子用，但係強要用攞人家抗用笨尖唔笨嗌嘅講，佢前立呢短褲啊，苗下兩強佢前基本嗌有幾講啊，幾緊樣講嘅，而家前方邊用啱啱咯。所以咧，其實你落咁聽，挨到立家客家兩短褲到家新店合嘅立啊，係冇嗱。但係俾佢倒翻轉頭，佢按殺佢前立挨咧到啊客家兩本落佢200車，挨係掉嘢咩哦？嘢咩？你真正嘢現裝你自細年啊，淡白啦。啊，家客家兩個計年啊，你話你到陣慳嘢嘅，你廿200車立挨短褲啊？你佢講客家兩本佢200千話佢立嗌短褲啊！啊，一佢單晒講出嚟噃啊！你識叫單晒小字都單晒冇做完呢啲啊！你女佢識唔得啦啲，你啲都係識唔得啦，佢識嚟又分出來啊！佢單晒講出來嘅，叫苗下兩佢講啊，嗌立呢短褲客家兩佢200千本嗌嘅講啊！啊，佢識得講啊！你看你係咪知擺面咯？叫苗下兩嗌立呢短褲是客家兩佢本嗌200千咧，佢講啊！啊，佢單晒講出嚟，或啲咧，佢每年咪嗌咧都人家搬落幾女啊！像呢樣嘅人咧，搬佢搬淡白啦，你立嗌短褲人啦，家錢鋪都搬冇多長時啊！但你講啦，嗌講嘅咧，你一錢鋪搬冇多長時啊！搬啊淡白啦，你咪嗌上屙尿屙屎，帶去填滿湯絲啊，乾脆就知會咧。家錢鋪搬冇多長時啊，呢一分鋪人啊，搬幾女嘢咧，錢鋪搬冇多長時嘅木卡人。一般淡白啦，你咪嗌咧，家錢鋪搬冇多長時嘅木卡人，嘅泥啊，嘅妹啊，嘅孫啊，錢鋪搬冇多長時啊，冚家淡白啦，咪嗌啊，我跟你講。特別係50咯，老實講，上幾屆搬熱西嗌搬滿門啊，30條啊，家到漸漸冇人啊，朋友家，嗌漸漸對唔錯嘅滿門啊，嗌香港呢最細熱好字啊，熱好字啊，咧朋友講熱好字啊，香港咧，唔好講熱好良好字都冇人愛啊，見話香港啊，係容易乜人字台都要，搭巴士都要咧，啊，係講呢講安中咪阿媽做咩？你識阿哥？你識最先嗰啲啊？我做烏冬啊！我而家去做烏冬啊，突然間水攤凍啲先咯。之後係講呢講咪有熱好字、涼好字，今日咧你去80米菜咧，跟人都唔會5好字係唔會啊朋友。之後香港人咧唔會80度買東西咧，日本嘅5好。或者熱蚊呢叫唔咩唔好㗎，咪有熱好涼好字啊，佢唔會有啊，唔會燒啊，係講呢搭叉搭巴士，或者你去超市啊咧，supermarket 嚇，啊你自己買印字台，或者你去咪有呢個咪有麥當勞啊咧。啊，麥當勞啊，你去買東西啊，日本嘅熱好字、涼好字，而家叫到愛，你自己買東西或者你買人字台都叫到愛，你要平常要雞80度買菜啦，熱好字、涼好字啦，叫唔會咯，叫唔會燒喎，因為家裏一難上啊，你啲啊，只熱蚊叫到愛，唔好字，涼好字、熱好字叫唔會燒了啊，你講，了。像呢樣嘢咧，佢講嗌搬門咧，30條嘅上次咧，見咪家搬門咧時候咧，嗌之前對應錯家搬門咧咯。
但比咧好嘅人咧朋友家佢見物佢咧佢見風光啊呢啲啊，我識我甲本門人講啊，本門人唔會用分啊，定幾為乜啊？因為佢巧啊咧，佢不人家講發窮惡啊，你睇識啦，香港話講發窮惡啊，意思佢巧咧佢。攞人家按學樣啊，嗰些叫發窮惡啊！咧啊，啲人講啊，香港話講發窮惡啊，因為佢巧啊，佢拔壓啊，咧佢發窮惡啊，所以我爸家本本啊，我講唔係聽佢了本本啊，叫唔係仔講唔係兩班嘅講。事實家本本啊，已經戰爭好啊，啫朋友間喺講冇分配人未交學佢啊，戰爭好啊，一幾後做人啊，啲啊幾後做人啊，啊特別咧幾後做人。嘅身邊嘅人又做人啦，你了，像個本門咧是老實講啊，來自人都係時錯嚟了啊，啲人咧唔係多是非，又唔係罵人家阿妹，樣長期跟人相處其實唔識答問人阿妹話，長期係是個係是唔應該無奈提咁樣講，咪跟有曬要做拿佢嚟做，咪有做嘅這裡打下唔。佢望喺內講班家本門啊，幫之時家13點家淡白啦，冇理由啊有乜嘅時候我就按冇意思了。佢講喺本佢30條，家冇人冇隻喂嘛，新嘢樣講嘢係冇啦。我未講啊，如果我要本門啊女啊咧，我去補頭買菜，我本冇到從事啊，從到咧都冇何意啊，朋友家人送事hết啊。所以唔好啊，自己人生唔樣啊，所以咧佢講喺本門啊，女咧佢識博人本佢女啊，佢都講七講八講你賺喺本女嘅，賺喺本女嘅事實都冇嘅，朋友家事實都冇嘅，識喺本人女啊，啊廠家咪有廠家咪名有家人道念都係。家人道念我都係看唔出啊，朋友家冇理由啊，家人道念斯本啊，人道念我戰爭係福嘢，仲加人道念我上來滿意人道念，究竟你看到我咧望我上來滿意人道念，你説落你6條嘅女人我上來滿意人道念，你究竟係咪照説係咪肉説啊？我戰爭我咪托我先用滿意啊，我上來滿意咧你300分抱人本意女講我靠我俾你看啊，我滿意你鬧你6條啊，你究竟係咪照説定係咪肉説啊？啊呢個我滿意嘅位啊人道念唔知要看到我叻冇，人道念唔知要看到我叻冇，事實我係咪照你啊咧？我話俾你睇下，你自家冇樣做啊，自家冇樣破壞人啊。特別我咧清者自清啊，你睇是老朋友間，別上人家講間，我咧清者自清啊，啲我好你講廢我啊，啲我識從熱杯水用啊，啲朋友間啱描下兩隻頂人係熱杯水啊，清嘅水啊咧，唔會講用滿嘅水垃垃濕濕啊。仲加淡白啦，得都斷人家咧別晒氣嘅男喺度啊，做工用曳嘅男啊，跟男嘅水用曳又滿咧，啊一淡白啦到男水啊，呢啲滿垃垃濕濕嘅咧，加水啊咧，啊加淡白啦都屬於加水啊，呢啲垃圾水啊，污糟水啊，坑渠水啊，呢啲唔知係咪叫識嘅學菜啊，識嘅滿背學菜啊，加時學菜咧，識間用係加學菜咧。跟人家樹豆牛豆喺度生嘅咧，你啲有幫病嘅，看你摘嘅學菜識啦，嗌看你摘嘅學菜識啦，嗌本嘅下度啊，上一樣嘢咧，你講要讀書啊，你本嚟冇讀書嘅，可能嗌喺度睇地方咯，嗱朋友家，可能嗌啊喺度香港嘅咧，香港咧嘅教育安好啊，同埋家香港嘅地方咧，前當然咧好嘅東西，唔好東西佢咪講本嘢聽樣，實家雖然冇讀書咧，但係你香港喺度咧，亞都喺度煎啊，我朋友晒亞嘅嘢咧，你喺度香港咧，亞嘢都係被變到黑煎啊。佢為搞嘢啊，買東西識唔得，買東西冇識按到，邊樣好識，邊樣唔好識，邊樣要吐，邊樣冇吐，佢為搞嘢噶。啊，你看多啲電視咧，佢搞嘢，到你當然搞嘢東西咧，你嗰條係咯，啊係冇佢為騙藝冇唔會噶，啊你人講咩唔係騙人噶，香港人唔係講笑朋友噶，我講香港人，我先咪講人年味啊，朋友我咪講人年味。然後香港嘅人咧，竟然全部都安好嘅人，安人包人啊，全好啊，香港人全好先嘛。佢為上次家講乜樣咧，到去多盡樣咧，佢講乜越超越二超二啊！你睇到咧，朋友家好咧，你可以門隔鏈啊，係你講埋頭先好睇到。到你3、4年用門嘅啦，佢都行人走，佢咪隨尿啊，啊，佢咪跟你講乜嘢啊？
所以香港人真很厲害，你哋佢講乜越超越二超越，唔係唱詞家咧年咧講乜咧點點滴滴心心都是啊，從嗌嘅人家講乜咧，嗌講唱家13點水點知心心都是，你熱眼到暗熱眼到暗啊咧，熱眼365日咧，你嗌講乜佢都騰食落去啊，啊你今日講咧，佢手度都講㗎。人佢唱歌都話佢腰咪強咧，最緊苗下亮不再抗，苗下亮河北海，苗下亮愛調子，苗下亮要馬計，佢識唱了啊！啊，佢最叻了，啊，苗下亮人幫不，苗下亮人調子，啊，佢識唱了啊！因為當咪咧，佢冇用唱緊，啊，佢唔係西亞人呢啲啊，唔係講西亞名聲啊，佢出用唱先係講西亞用啊，跟你講啦。潛水裝啦，電子冇人半年累了，電子嘛蘇尼呀，電子股淡白啦，學潛工作了啦，你上學咯，跟爸爸講買物事骨啊你啊。你啊，但爸爸根本佢寫阿爸嘅名咧，我未消失啊！佢想博阿爸麻煩仔話，你愛等啊！阿爸麻煩仔，你實到阿爸冇唔曉啲啊！你了人咧，你細你10歲嘅仔，你咧都到阿爸爸，係你都到嗌根本人啊對我幾百蚊執一再啊，唔係含你道歉啊！我幾百蚊啊對超落嚟咧，我先執一再話啊！呢我介意講，爸爸跟唔會對追麼？係啊，應該爸爸對嘅最麼食一再啊，但係啦，你亂講威啊，你隔人雙臭無使你食世界咋？你啊係講嗌啊咧，係講嗌比喻解本日嗌係爸爸咧，啊你定係捽一支麼一再啊，搵叉啦捽燒落去啊！捽支麼嘢啊？你啊？等我打下電話先啦，朋友㗎。你咪想？電話 telepon， 未打唔到電話咩咪？咩又咪未打唔到電話？打下電話先這喂，你幾點返嚟啊？唔知喎。今日禮拜係啊？係啊。哦，你返嚟食嘢係咪啊？係啊。哦，好啦，拜拜。翻嚟食嘢，你啲阿你人講，你講食東西啊，阿你個人講食嘢咧，唔知啥那度食後邊嘢你了，嘅功夫講你係咪食嘢食乜嘢啊？食乜嘢啊？㗎，跟講嘢嚇，啊唔知啥那度食嘢了，食後邊嘢啊，啊唱家13點先攏係講食嘢你了，因為佢美國啊，係啊。美國嘅人家佢識談咩先用啊？苗下兩人有意，苗下兩人幫不，唔知咪二人冇啊？二人調子咯啦，冇寫啱名啦，二人調子咪去調了。哎呀，邊有間係講咩？間咪生啦？二人調子咪去調，你寫啱名到咪啦？日下規則又叫人講咧，叫講七講八啊，調嘢咩開？基本日爸爸咧，咪捽那個仔冇盡一再係嗌一定嘅捽豬毛一再啊！了，你日頭又識包，隔日雙炒咧到揼人嚟命啊！啊，家係新結咧，隔日雙炒咧，叫做揼牛爸牛媽話冇人數咧，話揼超啊嚇！係嗌隔日雙炒咧，叫做揼一點芝麻話咧，夾點芝麻話啊！要講香港兩字咪台灣兩字咪，我調線有咩啊？家香港兩字咪，台灣兩字咪，講係仔時啊！你揼幾多米啦？意思博機夾沙禮嘛，嗌又係，你係調嘅咩哦？你叫嗌嘛，啊你咪硬個蛋硬咯，啊苗下了，嗌乜嘢你炒我，嗌叫你炒我，嗌跳行啊，先拍起個耳講緊，
係啊，啊咁樣係，特別佢唔係話佢အောင်人然啦，佢又犀利隻世界就嗌調人咩啊？啊，因為我我調人咩間我冇再間我買到竹筍嚟撩啊，用竹筍撩啊，調人咩啊，拿竹筍嚟撩有咩支幣啊？你聽到啊？唔做得啊？喂，自然冇調人làm咩啊？今下咧咪有包雪包杏腰啊？你後特別嗌上係每人喎，不應該包雪包，特別間硬嗬，不要包雪包嘅嗬，甚至嗬，即係人家講世界變啦，你啲要到嚟自然，每人到嚟自然，每自然每人到每自然啊嘛，人家咪仲先用係，按甚至嗬，我小前甚至彈起來也可以，很多人甚至都去。嚇！今下人變得漂亮，天變地變，人都變咯。天變地變，人都變咯。朋友講，幫百年啊，幾十年前啊，不要講每年度每來年度來啊，不要人有東西幫百年。事實上咧，跟日集嚟就冇做落功課咯。今下是唔係話，今下要人家嚟交嚟，沒交沒都要喎，你啲嗰些天變地變啦，啲係啊，千祈唔好啊！長期家養嘅成年千祈唔好啊！呢啲朋友講，呢是唔正常啊！呢是唔正常啊！呢啲冇來愛嚟，嗰是唔正常啊！像呢樣咧像人講咧養熱雜成年養落嘅人用現咧，自家做日開始未腳事啊！呢啲為本咩叫良晒啊！呢啲自家嘅親戚朋友。會覺得很奇怪，同埋一嚟未交嚟，人樣啊，因為未交愛，人樣啊，覺得很奇怪啊，呢啲很奇怪。正式嚟講間，熱集嚟集外間做功課間，吉正常係冇啦。嗰嚟隔嚟每隔每隔都唔正常。好彩啱嚟前面用去咯，啱兩集嚟前面，啱嚟細到大錢去。人頭先係大田啱嚟很難明嘅愛錢水木或者個片，啱嚟10個歲不人家扣氣啊！養嚟先冇養踢小生，你啲朋友講養踢小生人細本人家扣氣啊，本人家咪有禁錮下，啊你先講下，唔係嘢，劉斌講嗬，佢事實上咧，我上去講本二堂上跌啦，冇講本二堂，因為家愛錢咧，佢驚啱嚟本人扣謝話。佢驚啱嚟本人靠就向啱嚟啱會開間啊！家要咪自然咪大田本佢計講咪驚咪嘅同學啊呢啲啊佢驚啱嚟自夾劈人講田法啦啊！所以佢20-40點鐘啦，佢夾嚟啱嚟啊！啱嚟咪五條出櫃咯，你講出軌啊呢啲啊！佢又愛唔係反對，我要咪反對啦！佢嚟佢驚咪啱嚟啊！朋友間，而且佢又咩講巧嘅嘢啦係啊！佢要女嘢啦，佢愛啱嚟夾啱嚟，佢跟唔曬，要咪問題嗱問題，特別係巧危險命咯，朋友間。家佢又要女嘢喺個地方強啊！自家要咪反對嗱問嘢，佢説咩喺木下朋友，喂！這地方講強啊，好啱你就話夾白配啊！我跟你講，都未唔忙啦，乜嘢？而且家冇啱嚟啊，講雪大咧幾雪大啊，係冇啦？家入去很閒時，自家份咪對啦，跟住係上次啊啱嚟全部我啲朋友啱喊朝前5間啊，啱嚟全啦，啱朝前5間啦，啊家行啱嚟就全啦，因為啱嚟家行幾全嚟補習啊呢啲啊。啊！我嚟自咧小學3年班咧補到見下，長間老師就嚟補習啊！我係曉，我提嚟小學3年班，我細嚟咧到小學到2年班，我提嚟到小學3年班補見下補習嘅女啊，未嚇死人啊！我又講啊，幾時咩長喺阿里補啊？呢啲有幾時咩長阿里補習啊？佢肯出邊肯要補啊？佢小學咧，佢肯要出嚟滿850補啊！呢啲滿8補咩錢貴？5000兩啊，一整日啊！兩兄弟5000兩蚊一整日啊！佢補卡補要唔同啊！呢啲要唔同啊！要另外計啊！我嚟補習嘅女未多嘅朋友講唔曉講出在啊！熱人長係補習嘅女熱人啊，啲都係8個條啊，8個200條啊，印尼女啊咧，佢補習嘅女啊，我喊唔知啊，200條啊，人補習嘅女啊，長係補習啊，一印尼講買補習啊，
一年都係200人跳補習啊，袂貴啊，你補習啊去，一日都係10個條啊，10個20條，10個條呐，20條都唔成。猛講死咯，淨係補習哦。我嚟自兩隻嚟咧，小學到中學補習嚟咧，放一年都未夾 M， 朋友家未夾 M 啊，補下嚟咧，未做夠。事實我每次講到啊，你有朋友家我是會見咩話，因為到埋咧我嚟會盡量識東西，我會做面做烏冬啊，做烏冬燒鴨，做我嚟知識啦。加佢2點嚟補習，唔知2點係點班啊？記得曉。啊！自家講了了咧，家提電子股按實要全實，就俾技術藝術技要循類人嘢啦。你看佢別啥不啱上啊，得時得牛啱上啊，家見用家本技類人嘢啦。但俾你班人本技類咪啱上啊咧，你班人咧家冇看人本冇多嘗試啊，啲啊家勞工本冇多嘗試，家勵志本冇多嘗試，家妹子本冇多嘗試，家孫本冇多嘗試，佢自家單殺本冇多嘗試，越家人冚家產啊，呢啲冚家產啊，越剝削啊。本無到嘗試超啊！啊，呢我簡意講，本淡白啦，女人咧本無到嘗試啊，本淡白啦，女人啊咧講嗌肥肥咧本無到嘗試啊，本淡白啦，女人咧本無到嘗試啊，本淡白啦，女格蘇你入女人啊咧，你班人咧本無到嘗試啊，嘅無看人啊，全部都本無到嘗試啊，拜拜。